It's your boy Lenzo CEO update ubahereza ibintu byizewe. Ubu tuvugana Gogo yitabye Imana nkuko mwese mwagiye mubyumva kuva kuri Lenzo CEO TikTok so no kuri YouTube kagira icyo mbasobanurira mwumva. Uyu mukobwa first of all afite imyaka 36 bamwita Mukamana Glorance, avuka mu karere ka Kamonyi. Ikindi yari afite indwara y'igicuri, yagwaga igicuri mu buzima busanzwe. Ibyo byo mube mubizi kandi mubimenye, kandi biravuga ko bishobora kuba ariyo ndwara yamuhitanye. Gogo gupfa kwe twabyita nk'ikintu kibaho mu buzima. Murabizi umuntu atangiye kwamamara akenshi ibyo ngibyo bibamo, cyangwa se hakabamo imitego ya shitani myinshi itandukanye. Gusa tutagiye kure, kuwa kabiri yari kumwe na Bruno K kuri live ya TikTok. Ntabwo twavuga ko Bruno K abifite mu kuboko cyangwa hari ibyo abiziho. Gupfa ni bya buri muntu wese ko tugendana n'urupfu, ariko ikibazo kirabaza ngo ese we nkawe nka Gogo yapfuye bigenze bite, byaciye mu zihe nzira? Biravuga ko hari ahantu yagiye gusenga muri overnight, bikavuga ko yaguye igicuri. Mu kugwa igicuri bagamagara ambulance ikaza kumutwara, aho mu bitaro bya Murago. Ako urupfu ntabwo ruramenyekana. Ubu tuvugana polisi nta kindi yatangaza n'umuntu wapfuye ataguye ku mpanuka. So ladies and gentlemen, ndagira ngo twibukanye ikintu kimwe, ko urupfu rurahari kandi buri muntu arugendana. Mu gitondo ushobora kubyuka ugaguduka. Gogo yapfuye, gupfa nibisanzwe nka misa ya mbere, ndumva nta gishya kirimo. Habwe n'ikintu cyatubabaza nuko apfuye yaratangiye kugera ku iterambere, cyangwa se inzugi ze Imana itangiye kuzibohora cyangwa kuzifungura. Tutagiye mu byinshi, ngiye ntabwo nyanira mu magambo ku kintu inkuru yabaye twese twayibonye, ntawe utayibonye. Ariko ndagira ngo mwibuke ko Gogo yarwaraga igicuri, indwara y'igicuri, agakwera. Yego, n'ubushize ku itariki 28 z'ukwezi kwa karindwi, ubwo yari guperforminga hano Kampala, mwarabibonye ko yagizemo akantu k'agashoko, agakwera. So iriya ndwara irica, turabizi twese. Gupfa bibaho. Umuntu ufite nk'indwara nk'iriya, harimo nk'indwara nka za asima, umutima, pressure, igicuri, ibintu bitunga bikagufata uhagaze cyangwa se uri kugenda ukikubita hasi ukaba wahwera, umwuka ntugaruke. So reka dusenge Imana imuhereze iruhuko ridashira, ndetse ikindi mureke guca imanza nuko maze ngo bamuroze, ngo bamuroze, ngo bamuroze. Kumuroga ntabwo ari uwa mbere umuntu waburozwe, na benshi bararogwa buri gihe bagapfa. Ariko ikintu twashimira Imana nuko tutaramenya amakuru yuko Gogo yaba afite abana yasize ku isi. Makuru ndaza kuyabahereza mu gice cya kabiri gikurikira. Ariko ikintu nzi ni kimwe, Gogo biravugwa ko nta mwana yari afite, nta n'umugabo yigeze akora iki abana nawe, yari yarihaye Imana. So abasore cyangwa se abantu murengeje imyaka 18, please mushaka abagore, abahungu mushaka abagore, abagore mushaka abahungu, abagore mushaka abahungu, mushaka abagabo. Kubera ko ntabwo ari uguseka, ahubwo impamvu iyi minsi turimo, iminsi iri kwirukanka, umuntu arapfa utamenya ngo ni iki kimwishe. N'ibikingo bya corona, ku makuru mwagiye mubibona atandukanye, ko abantu bose biteje inkingo za COVID-19 bigoye kumara imyaka 35 wariteje rwa rukingo, ko bwongera umuvuduko w'amaraso, ndetse rukaba rwakora iki, rwatuma umutima uturika, nta mpamvu, nta ndwara yindi ibyihishe inyuma. So mwakabaye mushaka mukubaka ingo, mukagira abana mubyara, mukabasiga ku isi, ndetse niyo mitungo muri kurwanira mushaka ku isi, makazagira abayisigarana, kuko urabizi neza ko iyo upfuye uba wapfuye. Ikindi uba ukeneye kuba waba ufite umuryango watwara ibyo mitungo warwaniye, ukaba wakwiteza kuba hari umuntu waba wariye ku mafaranga yawe.